Seif Sharif Hamad umukandida w'ishyaka ACT ritavuga rumwe n'ubutegetsi ushaka kuyobora Zanzibar yatawe muri yombi hamwe n'abandi bayobozi nk'uko ishyaka rye ryabivuze amaze guhamagarira imyigaragambyo. Hamad yamaganye umamyi bw'amajwi mu itora ry'ejo ryaranzwemo urugomo. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara wiyamamarije manda ya gatatu ashinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuroha abayoboke babo mu bikorwa byo gusuzugura leta bishobora kubaviramo urupfu. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea Cellou Dalein Diallo yamaganye icyo yise gufata itora bugwate kwa perezida Alpha Condé nyuma y'imyivumbagatanyo yakurikiye itora ritavuzweho rumwe ryaguyemo abantu 21 barimo n'abari bashinzwe umutekano. Abajihadiste babiri bahamijwe ibyaha bakatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rwa Mali ku bwicanyi bwo mu 2015 aho abantu 90 baguye mu gitero cyari kibasiye abaturuka mu burengerazuba bw'isi. Naho muri Algeria perezida Abdelmadjid Tebboune ejo yakuwe mu bitaro byo mu murwa mukuru Alger ajyanwa mu Budage. Uyu mukambwe w'imyaka 74 yaramaze iminsi yarishyize mu kato bimaze gutangazwa ko bamwe mu bakozi be ba hafi banduye virusi ya corona.